Josip, verovatno planirate da debitirate mnogo porano, 40-50 dana pred ovaj oficijalan termin protiv Gog Gudme. Kako ste podgotveni s ogled na to što неколку пъти го менувавте планот на подготовки и се чини единствено нещо što не достига ова есен е контролни надпревари i ritam na ekipata? Pa sigurno da nas je poremetilo otkazivanje utakmica koje su se trebale već odigrati, ali mi dobro treniramo, spremamo se kao da će svaki dan početi utakmice i evo nadamo se 27. da igramo prvu utakmicu sa Dancima. Spremni smo, željni smo igre, to je najvažnije, samo čekamo utakmice. Колку вие како екипа и вие лично, како искусен интернационалец со бундеслигашко искуство, го познавате Гог Гудме? Некои ракометари игра и во германското првенство кој што се дел од ростерот денес. Кои се карактеристиките на Гог Гудме и каков тим очекувате во вторник? Pa mladi su mladi, igraju jako brz rukomet, to nam je poznato, pravi skandinavski rukomet. Mi se spremamo, računamo puno na našu odbranu, to nam je glavni adut i nadamo se da ćemo zaustaviti njihovu tranziciju i svesti njihove šanse iz kontre na minimum.